خلک نافچه عمود روزنامه‌وان و سازی جواکا سیویل ایرو بر خدان گون سرساغی یه شهید نجم الدین سینان و سرساغی جمالباتا شهید را خواستن. گون سرساغی لبر مالا شهید نجم الدین سینان هاتفدان پشتی دقیقه که ریز گرتن آخافتن جالی انجمنا مالبات شهیدان و هاتکرن. ده آخافتنان ده سرساغی جمالباتا شهید نجم الدین را هات خواستن هر وها ده آخافتنان ده رببریا خسر هرما جزیره دیار کرکو لدیجی ایریشن دولتا ترک و وینو هزا جنان بلندتر ببه پاشی وسیقه شهید هات خواندن و رادستی مالباتی هاتکرن. مشاندن تيدا زور زحمتي ايش جو اردوغان بيجم خديل تخ ان شاء الله وقتلو تي شهيد خست يعني ذنبي ويتشكتنا ويعني شكاري وحسكر تباناني وخدقر زاري وخدقر يا يعني يجي وينج تشكيبو يعني تحقق المي وبوتشي از وقت هفجناوي جازا روكي يمم از السرويري هرم وذا بجم هبالي يبم هبا كشكي جنتي بي از وقزاري خبم بشتاوان بن دم حققتا ويدرخينن دم حيفا ويهلينن السرويري بناقر اسوينا العردين ناخينن gerek sivil û saziyên ragihandinê neyên armanjgirtin lê dewleta Tirk ti pîvan û ti sînora nas nake yani ne sînorên mirovatî nas dike û ne sînorên xwedawenda nas dike em bihêvîne ev saziyên ê ragihandinê ê navnetewî xwedî li xwe derkevin bi çi rengî xwedî li xwe derkevin got vî aliyê reş de روی دولت ترک ده جهان گشی ورا خیانه کرن گویا دولت بشیوی هوانه نزدیکی هر کسی دیبه